Emeruka mukaga niyeraganyirwa mu project kandi Genevisya Kitega Kasharara Katara hamwe na Rugongo ya project biriyooni abiri so twinima around 1.2 billion for compensation both for land itaka turayombekaho ibibabagambira ebihingwa bimwe biri kubaza kugira ki kwatwaho kandi amwe n'imihanda emwe turakorese turi kugira ki turukora bamu turukuza aryo nanka ibibara twombekere abebembezi basima government ahabwo kubahereza sente zukora mizaga kandi bina masiko nkija kucendeza oburemezi bw'amizi obutwire n'ubuteganisa amagomborera gatari gamwe na gamwe omu district egi. Thank the ministry officials for taking into consideration of Buhweju as a water stressed area, and it is not only in Buhweju where there is water stress, but the whole country. But taking Buhweju first is something to thank the ministry for. Chochonka kugira ngo amizi gara umwitaka ryawe nikikwereza beyi itaka ryawe ntabwo echo noza kugoba kabiri wahirwa ntabwo sente zakoze zitabire ho kugira ngo zibe zitaro ukayikirize ngo itaka barabyo amizi ahabwo kuba nigaza kwereza itaka ryawe beyi okurgira abatura batwire nibatambure ngendo ningwa kushaka amizi bitatu binamatsiko ngo ekizuve kinikija kwaho amizi agagaba gahwire akwanti gataho mayiro nkikumi kurga ahuito ntabwo echo mutoti ikitura twine n'ikizuru cyabinzi n'inonga obwiro obwakasheshe omuhinji note ko kucerota hamizi akubeshahe zihangu nhaza mwente hazamwa bukozya amizi gaba mabi amakaminjo mu Buhweju n'gakozesa amizi gebyagana okurgombe de babyeberofa gasha kwa Juliet Chausima.